What do they know about fuel scandal? Se fuel. Munora atake ko pronounce. Kieke bamanyete abumbarabi. Ba waziri babira igando chichibicha chiabo ko waziri bo boncholia kurukunga likinyanjui. Numu waziri wa mangana ye chinguru chomurera kurukunga Opiyo Wandayi. Likinyanjui yotara kuoneka mono. Tumeze kuzale ya enetali busy mono. I think netali busy. Kera tara kuoneka mono. Nyakiago kwane. Kumura iwese na rendo jogo igura jijiro. Oroje yajere ko kiago kora. Oroje for the first time na igure ya chuti waze kashfa. Kibamanye tekubwatekana ne kashfe ye scandal ye. Ya magutare ngeko so igume yense ya Kenya maminja no murubelyo lyo G2G go government to government. Yes. Yeah, oyo ireta abantu bakateneni wemeremo. Yeah, what is this tata? Yeah? Dudus. Yeah. Hii Kenya nakwambia hii Kenya hii. Kuna nansire korora. Ebintu binge kubwatu kuno mochoko nechire ko ringe ko tukuru every department. I think there could be a scandal. And there is one thing I agree with tumo bisoyo mo DCI. Igatebetanga no yana waziri abambali ko chikoba spare dinga barabuna waziri. Wikabaga na DCI ba record statement. Nkibamanyete buna kuwabolia bwa headline igoro ya maguta haya chitani cyogugumia cya maguta go so ayiga Kenya. Oyo ndate betenga karagari yake mo beka chikwere bora beka rachitake sibaito tigaracha kucha. Ono sasa tumwamini nani Kenya hii? Musanyo naronte vinga ngocha gotiga wono kubatega rekia gere keromo koleta magazeti ya yangu tuale stress kama teina intu talintu togo yalika atokoyera bunari agi na magazeti ya atari gukwana bintu bingi igoro yense ya America no igakwerera ibintu agira bantu bagoyekera bakenya bintu biendereta na intu twachutika ke kolengana munda turojezere egira intu Kenya tuli wamintu azama zikaria manene kandi ko mugano ya page yakane bakasebije tigora arora nyepi tokanyenga ngiko chikoba asomo waziri Opiyo Wandayi pamoja na Likinyanjui. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, Ruto kichwa kinauma. Ruto kichwa kinauma. Oyo no murayo gatano bwense ya Kenya. Uikaransirite kirogo kibo president omoske Dr. William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Igateba nganero murayo mutangani osome tobwate PhD. Ne miaka ya yenemeke. No bongaini neji semina bwate Vyoko irense ya Kenya singa kuye kibirengo bya Singapore. Bono gaiga gakari kuyegyo mutu aseki. Gaki ekema kya ODM kyaletero monyogiro. Ekiagera bono igasugwe speaking umurai bwense ya Kenya igagenderete kubikira tiri gati ya Kindiki chikurara Rusi Mount Kenya. Na ODM ichira arete. Nga yakoba definitely onye chi ODM chiko bachinyinge. It means okogani go ODM ngotegererwe. And I tell you, ura che ODM chikoba nyinge kiagera inkira cha semese yega yoko negotiate yonsi. Actually enze meso ogete siko I dare say ige kuma jikorokana gutwara chinguru no ilio sali nene kuru asaba Kenya bangani majority of supporters inkiyeko ODM yego kwanu ngagarokene na beba se gutwara chinkurunke inkelingo sakoligira Mount Kenya. Mount Kenya bono ule mulimo umekuwa telezi sana, especially as a president. Kithure Kindiki une deputy president tara horo kichinguru chinene chiokoleta amoro gongoro Mount Kenya na kero kende komo ene gali murai wenzi ya Kenya ngana alete chikura 2027. So hapo kuna hesabu ngumu na ende ODM demand jigero deputy president. That is it. Wono murai wenzi ngakiago chagokore kiagero kuna Kindiki because hey kama kano yo ra karati gotara gena sumo kano iribuli likuwa boli lirorereri ngakibo sago chagokora abu no bona kuyegerio mutu ngakiago chagokora bono gwakwanire origin ye edire ni gazeti ya Taifa Leo Ruto kichwa kinauma kiagera gego tebanga asepicha gatano limonga Kindiki at crossroads ahead of 2027 polls. Timase kwa motegera te Kindiki ni kama kidogo amesusia kiasi na ouya nkwana ya yo yororo ile buna atagete ko monyanga nyangu enjera gede yani ngaboro tara kwana fire buya na tebetenga matekerewe ebiroge bibigocha bikogenda you see. Anyway na andege ntukende giya kabere abetabe deputy president nkiara ego because ngakiura aruko be deputy president ye wo minister no minister uchi kwa umborobi gosobe igo chikuri kigero kyo bugaba da gosekero kyo bo senator gosekero kyo bo MP
You know, it is a political calculation ikete yoko kumizana. No, gathero ni professor takonyo chiza nazo mi university. Sasa university asome. Haso mi university. Yeah, oyo governor ya Makueni. Yes. Yeah, akora chiza mchie ibile aso university na aso. Yes. Professor Kivuta Kibwana. Vuta Kibwana bana. Jamaa anakula githeri tu kwa kibandaski kama mtu yeyote. Averi? Averi so bagaba. Yes, of course. Asante. Okay. Oroboti uru actually na urora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa leo.